Mundoria nyendete muno Giciarirwo muthuri wakwa Giciarirwo murata wakwa Ona ithe wa ciana ciakwa Ndakagukwira ni wega Ihoya riakwa no rimwe Ngai akuige miaka mĩingĩ Bibiongera tora muno Mwanagio rũcinĩ ndokĩra Bibiongera tora muno Tũtungate Ngai hamwe Tũtũũre nginya tũiganie Tũgatigithanio nĩ gĩkuũ Naguo mũthenya ũcio wa ũru Twamatũũra getereire Ũkĩoya tũtigithanie Mũthenya ũcio ndũkanakie Mũthenya ũcio gũcietagĩrĩra Mũgakĩenja gegũkĩra gwaku Mũtukĩenja gegũkoma gwaku Kahinda hoya ndũkanakie Rĩrĩa waciarirwo Ndaciarĩirwo mũthamaki Ndaciarĩirwo kĩa goro Ndaciarĩirwo gĩkeno gĩakwa Gĩciarĩrwo thayũ wakwa Kĩanda gĩakwa gĩa kũrĩragĩra Gĩtũmi gĩakwa gĩa gũtũũra Mũcamo wa mũtũũrĩre wakwa Mũthenya ũyũ rĩrĩa wakĩire Ndaciarĩirwo ihũa ithaka Ũndũ ũrĩa ũmenyagĩrĩra Na gathaithanĩra kwĩ Ngai Mũhoreria wa ngoro yakwa Mũgiria wa maithori makwa Wendwa wa mũtũũrĩre wakwa Marurumũkia wa wendo wakwa Ihoya rĩakwa no rĩmwe Ngai akuige miaka mĩingĩ Bibiongera tora muno Mwanagio rũcinĩ ndokĩra Bibiongera tora muno Tũtungate Ngai hamwe Tũtũũre nginya tũiganie Tũgatigithanio nĩ gĩkuũ Naguo mũthenya ũcio wa ũru Twamatũũra getereire Ũkĩoya tũtigithanie Mũthenya ũcio ndũkanakie Mũthenya ũcio gũcietagĩrĩra Mũgakĩenja gegũkĩra gwaku Mũtukĩenja gegũkoma gwaku Kahinda hoya ndũkanakie My goodness, ta mũthenya ũcio ũngĩkĩenja gegũkĩra gwaku Ngai ndũkanareke mũthenya ũcio ũkĩe Rĩu ti mũndũ ũrĩa wakĩra Mũthenya ũcio ũngĩkĩe atĩ njage gũkĩra gwaku Mũthenya ũcio ndũkanakĩe ciugo njega mũno makĩria Nĩ ihoya rĩega It's a good prayer Na ndũkongerere Ndingĩtĩkĩra kuoĩ Ndingĩtĩkĩra wongerere Nyũmba nĩ waume na ungĩgwa mũndũ ũcio akiuga ũguo nĩ rũmetioneki ungĩgwa kĩhoya ta rĩu tondũ gwĩta gwĩhoya rĩ ti hahũthũ mũthenya ũcio ndũgakie that's okay gũkĩra gwakwa
Munyo cio ndugaki. Anyita horocio. Nina nyita bio. Munyo cio ndukanaki. Negwa. All right. Otherwise, mimi niko poa. Niko poa kabisa. Na tunaendelea vizuri. Na tunashokia ngatho nyingi muno makiria. Ni ndo wawe kwa ati nindagikuona. Kuona muthenya ungi ni kirathimo kia. Twacokereria waringi. After 6 whole days. Yes. Ye muthenya ni rathianga. Na twai wabaringi tukiuga frog jump. Niguo. Kiura roga. No kiruge kina gitumi. Niguo. Na kiruge giki ambuku thikiriria. Na nyingi ni gete kuruga to ni ironire ni urimo. Nicio ciira mahithia no irenda kuruga. Mona riwa na matibate ya kuruga nundu mabetia marai mao na gutibate ya kuruga nundu wa mabetia maku. The best thing ni kuthondeka mabetia maku na matuike sawa, na kwa hivyo we are wishing them nothing but the best. Kibiko kiega, kibiko gikenu, kibiko kina thayo, tukamendera aria matari na twana ngai ya ma surprise, ngai ya mathe twana ibiko ile ingitigana ni kwaga ciana, ngai ya mathe ciana aria mangitigana nundu maybe wa economy, ngai twa ma surprise na mawira aria mangitigana ni undu wa small issues, ngai ya mathe ugi wa gutua matua. Na kure mbu gwetu ni kwega. Okay, kweho ni ambiririe umundi ni kuramukire na kapuro guo koguo tuthiete wega bebe ni ngukura no kure gwetu barothi ndio ngukethie by the way ni andu aku maembu no kure mbu twiaringe ni kaundu wanatiga nundu wore mabinda marakorire mai manini muno makimenyithia nitungire ndetio cere embu ni undu twina mutumia kuri embu akuire tariki 15 haja akuire tariki 15 agikuira kure Kenyatta National Hospital na mwiri wake twamuthike nundu wa bill ya 350. Okay. So riu ni turendete muno cere tondu twiswo wikiro cianda no riu twagitua fundraising ni ya Thursday. Okay. Nigetha tuonekane tugutethia family yo koguo maundu makinyite bau koguo kauma kaundu karia tuga metie ngoro cietu kuria embu na ni mbese na riu ndu ura twinamia muno ni ati muthuri mwene mutumia uyu nake ni mlemavu ni aturaga na disability koguo kuguru gwake actually ni artificial koguo ndukona ati muthuri tungitirasi ati ni wathia akaruta wira kana na ciana ciake ti nene muno ni ciana irarikirie mathukuru wa riu so te family tungitirasi ati tutethie barori no ni mbese andu a wendi mwega ni magututethia koguo kauna kaundu kare tugeteire mwehokeku kabisa ndarehaga undu atangihota kuhandle kabisa tondu macio ni maundu maikoretwo micie mingi exactly na ni ngikunengera thimu ihari ari utinde nayo ngithii unjokerie je mathina macio ni maingi hake kwenda ungimenyana na paso ndime hari ati room na ngari cia kwenyita gwatea izwiti zita kwa neno sako hizo era hari ati sako bauti room gatagate oje barothi thimu ani ndaneana ikara nayo no ngai no ateithagia kabisa riu turagire fundraising ni Thursday na ni mbese ngai ni ageka maundu mega otherwise umundi ni twauka karibu sana na ninaona kiri kire uritia boguo ni moto sana mo thiku ici muraovatekwo uru muno na turaovatekwa ni ari nurona riri Mercedes yovatekitwo ni paso kakwerugamite Nira imagine muthiro wa Mercedes tu kwaje komagira thi uguo bara irukite kaheto kwa kwa very stable agacoke kona paso ya gura kona ikona one gitengera akageria kumikinyira kaga kumikinyira riu na ndeto icio ni cira happen by the way barothi it is not na ningwenda mwiroreri wetu wa barothi wa Thayo TV mumenye batwaragia maundu maria mara happen maundu maria marekika by the way ni maundu maria turetage ground nundu wana tungigeria gutera kana twitu ati ni maveni ni uongo niko tukwa tukivenia na nwizikire kanio kiuga ngainda venekaga na ndanyoruragua riu wana twi reality ni ati maundu mama ni mara happen no ningwenda kwira andu kaundu kanini iguru ri aruti a wira na koguo ni ngwenda baruthi unthomere Petro wa mbere 1 Peter 2 and verse 18 tuingire kuo 1 Peter 2:18 nigetha tu basic kithomo gietu na kirikaniro nigetha riria twera mundu asikanyange waya za mwingine ndagakanyange
daga kinyange waya cia mundu uria wingi rire twera mundu akorwo ko wi mwandike wikareta mundu mwandike na akorwo ko wi mwandikani wikareta mwandikani maundu mau makore mai sawa. So the first Peter 2:18 irauga atia haya first Peter 2:18 rega atiriri inywe gombo ri athikagira yanene yanyu ati inywe gombo thikagira yanene yanyu na mumatiage muno na twariega na maigua na twariega na maigua na giratha no niyo nari mataigua na giratha. Yes ati mwe ngombo na ngombo kirikanio gitumagira kumina andu aria turutaga wira tondu wanani kuria mundu athukumaga kana kuria nthukumaga wanani ni ngombo ya mumandiki koguo ngombo ikoragwa ikirugamira kirikanio wegwa ngombo menya ni employees menya ni workers menya ni andu aria turutaga wira na koguo guti mundu ati turarivu behind ni mundu guothe usurvive kana musara wa mundu wingi wiyose wi ngombo by the way na utie mundu ucio kwandikite na twambenderia aragwika wega wanariria ai hash niguo kirikanio kirauga ati wanaria matai nanda wanao mabewe gitio kiao riu ni wenda twambiririe bau tondu barothi thina umwe wikuo kabisa na thina umwe uretete thina thiini wa micie gatagati ka andikani a eritu wa nyomba na eritu wa nyomba ni gukorwa eritu engi ya nyomba mana tonya micie ya andikani mambagia gwiciria kuni kwao mambagia gwiciria ni mabati kubewa right ya kundecide kire gikuriwa ni mabati kundecide wana muthuri ni ekira nguo iriko na karetwa kenge marekerie bau ati house managers you only manage utensils and vehicles and everything, you don't manage people. Ndura manage ati mukwandiki ati ukorwe kiroko ni wauga arenda kunywa coffee nawe ni undu ati you are a house manager wambiririe kumurugira chocolate apana. You don't manage your boss. Ubati gwika uria mdosi yakwira niyo ni challenge imwe tugite wanatwe andikani ni twendaga kwandika mwiritu wa nyomba no keguzaga mwandikani ni arauga mendaga mwiritu wakwa wa nyomba abane ta mwana wakwa. Please, that is a lie. It is a lie. Mwandikwa ni mwandikwa na mwana waku ni mwana waku. Na ni wegwe kirikanio kirauga atia ati inywe ngombo adikagirai aria mamwandikite wanatware ayega theri wanasio mauga ndukarire sitting room, you must respect them. Na tego tindana kuria proti ukiga mtosi wangu anashindanga kuniambia nisikulie siti wanosio abewe gitio giake wanosio ugaga ethe wasianengira uthie bedroom wanake abati kubewa gitio giake. Na koguo nirenda kwamba gwikira ngurani ati wanatu turutaga mawira kuria turutaga barothi as long as o survive na musara wa mundu u understand we ngombo ndwe musiara wakuo. Put that difference nigetha riria wauka kuruta wira urutage wira ta muruti wa wira ti mundu urenda kwigananua na ndu wa musie ati ukoragwo we urenda nginyagia ati riria wakua ni mukwandiki mundu murume na ngari ati urauga no wikare aba mbere nundu mwana wake ni wikaraga. My friend, tuyaruti ya wira wanani kuri andutaga ni muruti wa wira na koguo tondu ni ngombo ni mbatere gutia na kwathikira uria umandikite. Koguo ndirenda andu mambiririe kuona takai nae wandikwa kundu kana wandikwa we mwiritu wa nyomba kuvewa sheria na masharti. Uwezi fanya vile unataka nyombari ya mukwandiki hapana. We muandikwa na koguo muandikwa guonde aturaga na job kiria kwire regulations cia wira na guti wira ta regulations guti wira ta watho waguo hapana. Koguo wira wa nyomba kabinda kala wetirwo wira wa nyomba number 1 etikiria mwetikanirie musara mwareke gwetikaniria ni mwetikaniria 5,000 2,000 10,000 20 wa musara wona mugetikaniria. You stick to that salary to niguo mwetikaniria na ndukaume na kuria njoki uragia eritu wa nyomba proti icio cienge ati mwe muri bagwambia ciegana hapana. When we wetikire musara ucio, so don't go out complaining ukiuga kaya hata nimegundua my boss ni andivaga ka musara kanini. My friend, ongiekite utaviti mbere ya wetikaniria musara no rukavinda kana wao kawirari na wakora urari 10,000 na no korwa muyeritu wa nyomba iri uyu wingi magitikaniria 12,000 ni unjanja yake. Wewe kana herufu yako 10 na yeye akaena nundu wira ni negotiation, ni you are negotiating power.
Nĩwona so eritu wa nyomba ni tukoragwo twina problem iyo ya gukorwa nina nakora ni Housegirl by the way baruthi koguo ngiari overwa eritu wa nyomba ndiraria ati ngimakanyiriria kana na naruta wira wa nyomba narikia cukuru na ngiruta wira wa nyomba for 3 good years miaka 3 Nairobi ino kwanza kwandikwa kwa mwiso nandikirwe area hapo Mwani iyo niyo ya area yakwa ngimenya turitwa twa Nairobi koguo ni ndirikanaga Pumwani no tika ningiririkana gwaiko na kavinda kau natwikire mwiritu wa nyomba miaka 3 ni ndirikanaga kwi nyomba nandikirwe koguo tiaruga kwa lunch na nikuo wai watho wa family ati mukaruga sapa ikithira umenye lunch ugatinda oguo nginya turi otuku watho wa muci ucio wai wi mwiritu wa nyomba ndukari akina sausages icio waramukaga kiroko aina ciana igire ukaruga sausage igire ciana igire ikithie cukuru ucoke marugire wa mundu etumbere mwana icio ni ciao na wewe usinjipikie urie mugate plain na mwiritu wa nyomba eo ndungiria mugate na bluebird kana na apana no barothi ni ondo ni nani na akuririte kanithari ngai ni wandethete ni muyuthi na ni nathiaga ivunjio nyingi muno na ai mumenyu mundu wa wira ni mundu wa wira. You understand? Na koguo ndia ina problem ya kwirwa ndikarie sausages. Ninekarire kundu ku for 9 months. Utakuria sausages. Ndakuria sausages na nini ndugaga? Nini ni irugaga kiroko every morning. Nini ndugaga sausages icio. But ndia riaga na ndie gusaga ngoro yakwa ina thina. Yani wandigua atama. Hapana. Na nigwakoragwa na sonda ya muthuri anyuaga sonda ya coke. Na nuo kamurutira fridge omwekirire ngirathire no cokie na ndungigia tamaa ya kunywa. And I stayed in that home for 9 months. How? 9 months. Nundu nani ni nathiaga seminar nyingi muno cia youth na twaya kirenyo for warutia. Ukaruga sausage ugo. Yes. Na ngikara kwa mieri 9. Ucio akire magerio. Yes. Ni undu ni namenyire wanangiuma mucie mami no wambirire wathie kwandikwa mwana wakwa ndwathie guciarwa. Na kimbira kwandikwa tigwika atia tiguciarwa na ngikara kwa mieri kenda koguo ngiari over wa eritu wa nyomba kuga wa mundu wa play role yake ni mwikarunie ni mwiritu wa nyomba na nakwira nandikirwe miaka eno miaka 3 no ngai agicoka kuma bau ni wakindutire thinare ciana ciakwa ciarerirwe ni eritu wa nyomba. Mwiritu uri uranjirire turore topic ino tuone mwiritu wa wira ana ina mwiritu wa wira uranjirire turore topic ino tondu we ni a forete in love na mamwandiki muthuri mwana muci muthuri ucio ri mwiritu aranjirire ageretie kugeria kuheria ndugu ino ni remete ndire iramenyekana ni mutumia no amigeretie karega guthira ti mugerio baruthi na kwenda thina te mugeriu tondu angi mwambi gucaria wira kundu kwingi aume. But this man nera muhebesha na kamuriha wega ndarenda gutigana na mundu uyu salary arihagwo ni mutumia but on top of salary muthuri ni ongagirira kindu ndakabuthire thina in the name ya ku justify kwagana gwake ni ngithie kwandikwa Housegirl tondu twi ndio twetagwa maid so ni ndia enjoy house manager ritwa riu ni very senior ni twetagwa maid na tutia na problem mundu akivura thimo auga kanjariria maid and we didn't have a problem with that riu ni ngithie kwandikwa wira wa nyomba na ndikirwo wira wa nyomba tondu na ina fee balance na rikia form 4 na ina fee balance ya ngiri 18 during our time na ngwatete B- na nwanginya nthi college na ciari yakwa then matingi avotire kuri mbeca icio na vende yakwa mwiritu wa nyomba uria wandika kwa mbeca nyingi muno iciru nandikirwe cia ngiri 200 wakinya ngiri 18 ri yes no menye nuraria nuranyua ni wese eritu wa nyomba nwanginya tuthie gicagi tukababa iceraia na kaguo kanio na kiratu kianio so no imagine gigakinya that is why narutire wira miaka igana miaka 3 no finally ni narikirie school fees na finally ngina thie mawira ari makwa and here I am today. Koguo ningio nirakwira mwiritu uyu number 1 nigetha fall in love na mwene mucie you are also entertained wanewe mu entertainu no nakwira ni narutire wira miciitha na gutigwo tai na mundu murume nuona na kwiyo wana mesa okithagia nyomba muthenya
mutumia wake atigire no athie wira lakini kithake athathi tari na mugwanja ukegwa knock ukithie kuvingura nike understand ni mwene mucie wakinya na tondu riria mutumia wake aiku ndwikaraga sitting room muthenya urekara niki koguo angikorwo muthuri ni watonya like in one of the homes na rutire wira atonyaga akina kwira nirete soda ni oguo ndana miario ingi wekira soda go ni ndu yureka sitting room we mudambi nyomba we mweku maundu monde kwa hivyo mwachie sitting room wethi ugekare either bedroom kana ugekare kitchen wakuri ukadi gwikara kana umenja so mwire tu uyu agikinya bandu bagukorwa ni wa fall in love na mwene muci uyu number 1 nukorwa ni mwene muci wa provokire that's okay na ndireka ati no mwire tu uyu is also excited about it na ndiro nae tayari gutiga nona so issues cia relationship na nitugucoka kuihando bara tugioka kurikireria koguo mwiritu wa nyomba abatierewe wandikwa kwa mundu we muruti wa wira number 2 nawe mwandikani werewe uyu ni muruti wa wira uyu te partner this is not a colleague in marriage uyu te colleague wira ri wa kiviko okorwo nuramubanginyagia nguo cia thiini cia murume gwaga kuvurire this is not a colleague uyu te colleague in marriage ekore tutamba turi obuthagira tuko unatigira mwire tu anyomba kuvurire don't try to provoke some thinking tiga kwenda kuonia mwire tu uyu wanaga korwa ni wese tiga kwenda kumonia kundu tuko kuthiaga no mutumia arakinoga muno kugu maira maingi ndehota kuruta bau ni votokete riu ni wao kana tutina problem ni nakwira ni ciaretu wakwa ciana ciakwa ciareirwe ni eretu na koguo me I had one rule that I can stand even today angikorwa nwange mwiretu wa nyomba ondo ni ateruga wanongeruga thaa kenda ruga thaa 10 ruga thaa 11 waruga ikira irio ndicire njipe ya kusonga ndinge gwetikirio sabu muthuri wakwa no ndinge gwetikiria bai na bari obatie kuiga irio we waruga iga irio baria that's all if we sabu ciana ngwandikite ni ciana ndi kwandikite ni muthuri wakwa ni mundu mugima ngwandikite ni ciana na that is why today ndina mwiritu niki twaru nandikanaga ni ciana na ciana ciakwa ni nene you understand so iritu wa nyomba ni merewe ndwandikiritwe muthuri na ndwandikiritwe mutumia wandikiritwe ciana so take responsibility of the children and keep up from the husband basagere mwathani akumio kanitha niwona so nene akugo gutondu iritu wa nyomba ni nekarie miaka igana 3 good years undu cio wingi wa menya uramanage ciana ni problem ya detergents ndibuthagira detergents woguo ni skin yakwa ni very sensitive no kabinda kaumi yake wenda tunekarire barothi gwikuo nekarire mieri eri tondu kundie kara muno mieri eri na naumire gutondu ni nageririe gwe express kwe mumandiki ngimwira nabuthira detergent 1 ni rona itakundhukia koguo nguragira yo ya kuvura ndwe ya kuvura nguo mbatike nake aina ka smell kare endaga nguo ciake inungage koguo aguraga detergent irera nthukia njara ukarori ubarothi ino ni irema you can see them ino ni irema ciaumire that time no ndo waku muthanguo na detergent ni irutaga skin ino no wona no riri tondu nae mwandikwa mbado nkawa vura nguo na detergent iyo you understand wangiraga mwathani na kuvoya no kanduta thenari uriko nendirikanaga thigo kwemwe Christmas na enukire bathakirira toru na bana ironda these are all marks cia kavinda kau nicio irema ire indirikanagia ruo ruria nathirire wana ta wari heraine yani we therari no ndiri uririkane we muruti wa wira na no uracukumwa ni mathina maku koguo no kwiyumiriria no gukuria nonire ni gwatuika too much ni nambiririe kwetha wira kundu kwingi na riria na confirmirwe ni nambere mumandiki notice ya wiki no ngimwira nakuva wiki igire to ni nguthie na ni nguthie no namba gukuva time wethe mwiritu no ndu wake ni na appreciate mweri iyo iri ambere musara to ni nabotire kuriva school fees yakwa koguo ndikumutarira mauru matheri ningumutarira wanakawega ga gukorwa ndanarega na musara wakwa ningumutarira wanakawega gukorwa no ambesaga irio no kiririkanaga mieri iria ingikenda gutiari agwa ranji
no gokuru waruga kore orenda so ni natarire mawega make na mawega make makengeba gukira mauru make koguo ni namu very opportunity ya wiki igire ngimwira within 2 weeks saria mwiritu number 1 ni wamenyete nae muvituku cukuru koguo na umire on account ya ni ndiete college no one tondu ruke ni arona ironda so there was nothing to explain na utiwe kuriga tabia kau gairetu ingi muga mathi college exactly kenda gutiga wira exactly guti undu wengi ongeka tondu ni arona irema na nini ramwira na vura na kina ni kirandhukia but you see she's not changing koguo the best thing ndutige ni mwikare mbere na mukuira akiri na nima muthenya wa after 2 weeks nera a friend of mine mwire tuita kwa Daisy winete rwimbo rwita wa kigongona ngimwira tondu arutaga wira kwa neno sako ubure riu thimo uge marwa ya college ni ekatia bindio kanira menya ruwira kura kwingi ngathie rucio so I had to be released no ndi mutaragira tondu ni wambere ruoru tondu ni wandevire musara wakwa na gwake ni nariaga gwake ru gutia na issues cia kuria koguo ritu ni mamenye atiriri saragia kaundu kanini kega kangituma wende mukwandiki no ndo no tora win kombo ya musio sio nginyagererio gatiga kwandikwa no tige kwenda kwiganania na ciana ati ciana ni ciagurirwa mawao wanao wiba guke butia wao cia ciana ndore wako wetekera na kindu giatumire ni survive as a house girl for 3 years and I don't regret na guti mundu wa mandikire ngora kwa Akuuite hapana tondu ngiuma mami ni wambirire mwana wakwa kwandikwa ti guciarwa. You understand? Leo ere tuwa nyomba tuina problem weyo omonde turenda kwenda kuvaruka iratore wanasiatumia ati we ni warenda go stand muthuri endete gwikaratia mutumia tiga akwira ruge ngima ya cabbage tiga kwambiria kumuria kana gwikirwa nyama ni akumenyaga kwina nyama fridge na ndana kwira wikire so pika ugari na cabbage wewe otige kimberembere giaku tikana njuririe mzai ati tiga ni muri ati utakuwa sawa na cabbage ya please erewa wandikiretwe ciana what is your problem wandikiretwe ciana wandikitwe kuthambia compound wandikitwe kuthambagia ngui kuri are makoroko mai na ngui wirosi ni wandikiretwe koguo tigana na muthuri tigana nake nini na tigana akwira koguo ruga kiu wetha muthuri no guka kivwaya arie kanage kuria iyo ni issue yakwa na muthuri wakwa iyo is not your issue no one so ni aya kundu kwingi na ndikitwe kwa ina mwiri tuwekaraga kwa utaigusaga wega no ya responsibility yako kumutuga tondu kene party ya family ni moki you understand wewe tuwa nyomba ni macomplainaga muno ati kwa nini katoto kasistake kanaka huku my friend katoto kasistake ni katoto kasistake na kaina right ya goka ku ongegwe wiroge kuremerera umagara kuko we mwandike not complaints ya gutindaga kwira neighbors ati huyu analetanga familia yake yote huku ati hata mama yake aja asio mai kwao wewe kwene ni wona na wiroga komira ndugia neno radi college bugane nako baka hint siata wewe uende college ni wona so ningwenda kwira ere tuwa nyomba generally na aria mangikora makiruta wira ucio to ni twaurutire na ngai ni waturutire kuo erewa gwandikwa ti guciarwa koguo wakinya mucio cio wi mwire tuwa nyomba werewe wi mwandikwa koguo ciana ikigurirwa nguo nduga expect ugurirwe ati alinunulia watoto wake vitu na mimi yakuniletea kitu weo you are an employee agienda ni sawa angienda akuretere na arega nitwerwa ati ni kirikaniro barodi na ninge ni ugwati ureherwo coke ungigoima na mathara ukero exactly werwe nguire cionde nguguriretio otigiamba yes wanakuyo makoro maya nginyagia nguo ni mumwandiki akajiaga gwocera tuguo twake but yo kauma agakwira na zile zote nimekupea weka hapa no one so eritu nimerewe number 1 wira wa nyomba ni ta wira uria wingi wira wa nyomba no banene na wira wa shamba boy emunde wandikitwa mugundari wanona mwanake wa mugundari akiuga akame mathama ria tabati gukama no ai mathama ria kora kwa mwire ni mumwandikia kame no eritu wa nyomba timenyaga ni ndwe twendete kugiaga superiority ka muthemba yani wanamona we magitembea gukunjirari ndo mutume ngarire woni ora gucoka na service ya ngari yake sina inagio gwo I mean I just want to tell you the truth you are only an employee wewe mwande kwa thine wa mucio ucio ni wona number 2 number 3 number 4 nawe wandikanite tiga kwenda go promote mwire tu uyu wambiririe kumucenjia meciria tata imuruti wa wira wambie kumutweta sister yaku mundu no urathukuma pay them their best
egurire nguo ongegwa tonke mwika gikiro kianda omwire giki ni gikiro kianda nundu aina musara wake atitiko na gwika uguto niguo ngagwikaga throughout the year hapana leo nimeona nikupe zawadi nuona no tiga kwenda kumuonithia ati torenda mwiganane kana torenda meganane na ciana ciaku ati utindagia ati ukimuria Ngai kwa nini ukuri crips watoto wakikura ajia muthenya ucio wingi ugakora ai muireu ciana itari Aciru thira na aria aruta nare tondu wa mwirire atiriri ni kwagiriri ari agena cia koguo onire ciana igiukaga wanani no anyambagiririe ni wabara makangorerera riu ni mamukorera atigitie kuota wambiririe kunegena na niwe warugurire this ona riri agata kwirite ai karia risaga ni ciarirwo anga ingitiwo wa mwirire wagura matumbe crate no bangite mathirie mweri ari guthago wega ai mbuga wa mwirire jisikie huru huku hakuna kitu ya huku hakuna mfanyakazi na ajia akarugera make maire kiroko mwere tu wa neighbor wa nyombaga ukagusera gwaku thaa mugwanja akaringirwa mama koguo kireti imwe ya matumbe gikinyaga Saturday gutire urauga Sunday kiroko tupikie mayai agakwira irisha ukambiriria kunegena niwe wakirietire gacira kau so angikorwa ni mwire tu wa nyomba riria ciana ciambiriria kuria thiwose kathani mwikirire mpatie bauru no wamuonie kendai na right ya gwika atia ya gwisa vindo cia ciana otherwise akuria ari nginya gitwero kia mwana iwe kwa ni arugire na atwarira nginya muthuri no atwarira muthuri irio gitu wanki umubere opportunity na ni wizire tu aya mwe sorry to say ni tamabudagirwa ni ngoma ni tamabudagirwa ni ngoma wabota kumwona tuguo turi aragura na gatwikagira agiuka gusava na ruo menye aina county nene gugukira county yake ya Nairobi nene gugukira koguo na ni arenda kwiviuriria wabo museari no menye riu ingithogora ni metho bamwe na kuvutia riu tondu thogora ni metho bamwe na kuvutia ugikora muthuri no twikire tempted koguo nikio na ugatiriri andikania atumia and I want to beg you andikania atumia let us understand tuandikanirite ciana ti athuri tuandikanirite koguo angikorwa nguo ni ciavurwa ira mwire tu aige dressing room ni wira waku kugirira muthuri waku nguo au kekire no ti wira ati wana muka kiroko ukera mwire tu wa nyomba machire suti ya blue na shati ya dadi umwekere hapo achukue aya ni agukumanejera muthuri no menye because they have all the time urikane barodhi andu ara ingi twandikanaga tukoragwa mawira ari koguo ke atindire nyomba na no kwa twana twaku ni turathie cukuru koguo ke ogwara mukire 5 ambaririe ciana 7 cioswa ni ngari mwire tu ucio aina the whole day to manage that man no menye wendu wonaga time okaga thaigire goko ni Nairobi mundu akiringwa ni njamu ukanogeterera riria fie kagwa koguo no kinya gwaku thainya mwire tu amanenjire musete na tonu wa murugorire gacira koguo no korana ni amubere irio ni amenye muthuri wana wakinya thita niro muthuri akaria nuanga muthuri ke mwenyewe athie bare irio cigagwa ikirire haya muthuri agikinya muthenya tuge coka muthenya yes na ndoima coke na no nginya riria na mutumia ndariku guguthia atia akinya number 1 muthuri na mutumia mabati ukora na namba cia mwiri twao no it is very important no twasiana no ku communicate na kuria how is it na nuwa mutumane wana murigo na mwire tuose so mwina namba vorira mutumia waku angikora no tete mutumia waku muvoriri owe mwire atiriri ambia msichana da mugwanja nenguthie kwa hivyo nipate chaku tiga onda si umekwe mutumia itige kuma kwe muthuri riu mutumia nwese nika wabora kwa hivyo ni wamwira baba yetu atafika saa 7 ukuwe umepika na umwekee chakula mahali nilikuonyesha ni uguo kogu muthuri yakinya ni aramenya baria kuthia korendwe irio na ni aramenya baria cigitwe no ruka rupol gaka turenda kuvingura ati ru waborirwa we nawe mutumia tondu some women can be funny muthuri arakuborira agakwira atiriri ni narikia wira tene kana mundi arathiete ngaranje na ngaranje ni narikia tene ni ngucoka nyomba na ni nguria lunch we nawe okamuria kwani una namba ya ciko ingicikuru ni mwiritu wa nyomba
muthuri ukakugeragia gukuva gitio no nawe ndura understand we have women without wisdom na kini kanilo kiugaga ngikorwa ndwi na ugi uvoe ngai akuve ugi ati if you have no wisdom pray that God gives you wisdom kwa gutiga kwenda gutuma muthuri waku amanenjwo ni mwiritu tondu eritu aya amwe maukaga with their own intentions amwe maukaga maina with their own plans. No, let's go to another thing. Yes. To the statement to gweta hau. Muthuri ni agwo ne gukorwo na namba ya house. Nuakorwa ina namba ya house girl tondu wariri number 1. Nuakorwe tiga mbesa na example ta mawira meto. Maybe you are a clinician. Urutawira kunde vitari. Na ni wakorwo we night duty. Tegwo na muthuri no kwingira kendo dainya. Na ni wakuvurira thimu na we na client. Tuwosa. Tegwo kamuthuri ngia gwikara ngetire koguo ni akuvurira mwiritu wa nyomba amwire ninakuja nifungulie gate akwa ni mwiritu wa nyomba wikaga atia uvingura gate kokoro guti security kana gutikiria so having the number is not a problem number te thina wanake mwiritu ni akuba ina number cienyu cioire mwana ni arwaraga na thimu yaku ikoro ni ndiru mwaki tunadogema maprefer atiriri mukona thimu special ya nyumba iria ina line no nwese thimu iyo etakira record calls kogwa na muthuri wakwa akavurira mwire tu na mwire I love you thimu rio kana mwakiru recording in line can say I love you that doesn't make any difference na wanoge kira recording ni turamenya kuria wikirite kogwa ni tuthie kwa sound record na tuvute. So this is not tumaundu tuwatho tumwe turenda gwikira nini tuwatho tutethia. It's all about integrity and respecting yourself. Tondu muthuri wanaga kurata na namba aguka ingi muthenya karari kwa namba guka atakira kwa namba guka muthenya yona guka table mkurira ho well riu vau eringanaga na family na number 1 barothi mundu ni aise mundu wake. You know your person umwire tu nwauke na muri esa family angikorwo kwenyu ni mwitikagiria no kuria kwingi which I don't find a problem mwire tu abati kurira either kitchen kana ekire irio akarire gwake niki barothi one reason that is very genuine uririkane twatinda tutaikuo na mwatinda gwake nani natinda mawirare makwa ruke boy ni twasemania we need to put 1 2 3 things in order no one kuko kwatukirisaga kwina tumaundu tukwarangangia you understand so natiko tubatie kwa maundu mothe mwire tu nyomba hivyo so if it is having a family meal okaturie na warike kuria woe dani yaku weke atia othie give the family their own time nikyo mbugire understand let me tell you barothi kuria turutaga mawira you don't go to your own director's office ati ukine karabaundi akivura thimu ciake wanoga kumukora akiarie na thimu you excuse yourself nundu kwe thimu tabati gukorwo kithikiriria you understand nikyo mbugire atiriri aba the only thing ni eritu nyomba merewe kama yandikwa nao andika ni mamenye uyu ti sister yakwa no ti brother yakwa uyu ni mwandikwa. Kogwa angikora no warikia kuria athie angikora mwendete mwe kuria on round table no kuria kwingi ni kuruta gwa watho wauka umenye baba akiwa usikue sitting room tiati tondu ati nure amenyeka ati no kwenda muthuri it is because we want to have our two family time no one na kwi maundu tutaragiria bedroom si tulisema bedroom tigoti bedroom ndugu to force tutwe bedroom yetu igoti na guku ni gwetu so tutingire rent no twirage ora tugwika riu we warikie kuria sort yourself ututige tugikaga atia tukiaragia maundu meto you understand so maundu mama monte ni mauma undu wa gukorwa atiriri kinya watch football barothi wa mundu akoragwa na namba yake mgongoni na striker ni striker goalkeeper ni goalkeeper ndizi kana wanona goalkeeper ationete ati ile mpira inakuja akina gitengera kibaro ri gatagati ati akuna wanakona tangoru irengira ataka kwake aborerete riu wewe mwire tu anyomba ka kwako niwe guzari mwe gweto story plot area mpekaraga rimwe ni I like interacting with house girls so much by the way in the plot muthenya wengi ndiramekaririe ndina makora bau andu like 5 of them and mendete guceranira na of course na kuria kwene and that is a behavior weto ni kuria mpekaraga by the way I think my neighbor should thank me later nini mera kandu gatonye nyomba ya mumwandiki wakora ni kwaria mume abande mwaririe vo wa mundu arikie mukira mutu arundi kwake no ti gutonyaga kwa mundu na mundu uyu rakwero kamukai mwandike
no ruo kathie mugekarande mucere ni ragurite wa kurugwa wiki imwe ndurakinyia nginya Thursday uririkane we work on a budget. Yes. Mathukuma ni ragurite makuri wa kiumia kigima ni ratarite ga spinach kamwe niko kuria we tondu ni gagukwigana no ru tondu nu retire ritu engi athatu we no rugire spinach ithatu. No, that was not my budget. That was not my budget. Oguo niraokanira mera atiriri kuringana nuna nirona mugitembea guku niona ta kumwariganirwo kumuyandike kuringana nirona mugitembea nginya na ngari cia andu aria mumwandikite ni gukati ukarugura ati no ka make sure ati mambaga ati ni wa mutuma ngari ri riu ni wauma ati ni amba kuthonga ati mita ta ciega nona ati acoke abinge ngari ni gethe gande chichi my friend. Na mera please remember ngari no ni cia andu aria mamwandikite nuona no ni important we hold them with justice. Okay. We hold them with respect. Tondu ni andu. Kitombe tucoke tiborum kidogo. Yes. Horo wigie musabire wa irio. Tondu tariu ringi muthuri no akorda igwo wega Yes. Na ukoro mutumia ndari bithi ntonde hau. Yes. Utire some instance mutumia kushogwo ne kurehera mutumia. Ni abateri angikora muthuri ndari igwo wega. Na nikitugirie atiriri aba barodi is a matter of integrity. No ndo muthuri no kwa ruti abotagwe. Ona tiga ogwo wana no kwa ni disabled. Yeah, sure. Ya no kwa ni disabled no korwe bari atigagwa ndaukagira itondu taru no road accident maguru monte makora maina problem kogu bari okaga kaigwa sitting room uwezi amka kogu mwiri tu nyumba no nginya kuretere ndwe akuretere irio. So we are not saying ati gusaba muthuri is a sin. No kuturauga atiriri turageria ku avoid contact iri ngirete ru maundu tamamoregwa ati nime fall in love na mwenye nyumba Geru kingituma riu maundu mama matwika created. Ogutiko twauga muthuri agaguka ati ndangisavwa apana. Haya, atumia ni mareka huthira kari ri ni enda gutuma na nduka. Yes. Muthuri ni agucomokaga na ngari. Thithie na mwire tu umujigire hari. Neko gituminirira atumia please understand. Ni nduruki na thina. Please understand, don't create this loop way. Aja thithie ukimwigana vau ati na wavota agura mucokie ni getha ukangene thenya. Thithie ukimwiga hari Shujaa Mall. Continue. Niko tuweka nyama ni atura Shujaa Mall ni tukuthia thia na bombera pere mwere tu athirie tha hata sokete acoka muthe akwire apare apukwa na nyama no niguo mwire tu guthia githitangaga mutumia. Yes, of course. Mbuga wabu ni akugia opportunity na mimi yaki sijui mnakaanga na mama nani aje lakini juu ni bibi yako ndepake aragirie kuprovoke kaka conversation atira kinyewe kinyago ni ana speed ya idhana na speed ya igere ni bibi yako lakini sisemi kwa ubaya. My friend mwere tu niyo sema goru wathie kana murivire nduthi agora bari arathie ni vanene ni ageria kuga atia avoid kirikano kiuga resist the devil and you free away from you ati urira musukani nake ni agwikaja ni agukorira no tumaundu tu twago provoke we mwini wa rwimbo rainire nyimbo cia ino cia secular uraugire ti kwenda gwake kwenda mwiri tu nyomba no riri ungikinde atira mwiri tu muthaka ogwo guku nyomba ogwo atia you understand na nitoguka hau athikirwa arauga ati kumwiri tu ti kwenda gwakwa nyinu aciro ni kuingi mwiri tu uyu urandetera ni egwire ugituika ati gukora wina kaunti nene ati ni kugatha ndarama ti wi mugathu ndarama muno so geria ku minimize as much as possible wanakorwa kwira twita yarwanio ati wanoka minimize kana wanotwike excess uyu nuo gekatia nuo kajina mwiri tu nyomba but geria mbinu ciaku cionthe kurega gwitikira mwiri tu nyomba akumanenjire mutumia kana we also employ house boys. Yes. Gugu turari over Rwanda to cionthe house boy wewe mundu murume na gwaku kwandikitwe house boy geria ku make sure house boy aramanenji ciana ndaramanenji mutumia ayatari atene yakirikaniro makoragwa yeki ati nigetha magote gusavu mutumia wandu wona kirikaniro gakiuga gathia mambaga kwamba gutwika castrated mbere ya masavu mutumia wao wa muthamaki kama atwika kire nundu wake nundu wa ku avoid kwani what happened to Joseph tutirorie iwana kirikaniro Jusufu ainjamba thaka mutumia wa Potiphar kimwenda. You understand? No menya undozi watumire ginya Jusufu aikwe theine. So tumaundu tutu turariririe tumaundu twambia riu barothi ni tumaundu twekikaga wana tene andu atene wanaonwa madi mayaga ndwe no Jusufu akirugama ndingivitiria mumbathi ngimama na mutumia wa he stood and even went to the prison
no twage ko kiriko tondu ko mutumia amuigire kingenyo. So this house girl urageria kagoti. Yes. Nuona, so house girl urageria kugati ageretie gwitigithukania na muthuri. No, that is a lie. Ange musomo kunginya gatiga musara. Angira taimire baba gwareberwa. I know of a friend. Akina boya rotha na nguo ciake already ni muigu kwa neighbor. Na asomoke. Akora tugota kwira mutumia tonyo kwa atumia na rio kamera uria muthuri wake areka nake matina ugi. Koguo kinauga atiriri urio guka kamuthomithia. Yes. Twika undu kugaga. Nikii ngwenda kuga. Ni woramenya. Tuthi na mbere wokiririkanaga. So turayeba bakuga atiriri tiga kweni challenge. Tiga kweni challenge to maundu tungi provoke to maundu tugakuthinia. Nuone na kuga atiriri. He wiriga kunjira athomithirio. Ni mutumia mwana muci. Ani ni muthuri mwana muci. Mutumia atekomenya. Mwiretu athomithio college uri okou nduramenya ona ringi ona ni ukuhenerio wi mutumia ukero reke tuthomithie mwiretu uyu ndwire gutura mwiretu wa wira ndacoka okay akora ni turenda kumuthomithia riu ni aume kuma kwi wiretu wa nyomba acoke kwao tumutetherie kwao nigetha riu mutumia no orire hagati muthuri wana kungi gatuika no ku fall in love riu already ngakora ni murutite from being a house girl agakora mwiretu turatethie na kuri anja koguo I will deal with that not like a house girl but like my colleague woman. You understand? Ungiye tena kwa riyo house ngao. Barothi nienda ukwira nginya kurete sister yaku gwaku. Hey. Ati sister yaku ati mumethomithia ati gioka gwaku. How many people matune twathuri ni sisters yao? How many? I have right now a case that I'm doing right now ya mundu tunyetwe ni sister yake na muthuri araugire akora mutirenda nti yake na mwire tu uyu munjokerie mbia cia kwire na muthomithire nacio. Yes. So nire tuyeba tukiando kesi ino nitutige gweciria ati turandu ati kesi ira happen in Jupiter. Hapana, we are here on the earth. Tuwe wa guku. So ni important tuerewe mwiri tuwa nyomba is an employee like any other. Hemo doria atiriri. Farodhi, what if bwana yako ndiye anapeana instructions na uko hapo? No matter how you tell him it's wrong, haski. Anapea msichana instructions. Koko kuma tena nikyo besa na instructions musio. Because you see no kuna muthuri ucio nikyo besa na instructions nginya kiroko akethie you've not seen such husbands Barothi muthuri akira aramuka kiroko mbere ya uma ambaga kuthie kitchen kuona indo iria gutari dauragia athiaga akavurugura fridge akona sausage zinaisha nyanya zinaisha ukamwona kivaya ukana shopping yake gutari we have such husbands no nwese ru nikuraringana na riri no akorwa muthuri uyu number 1 nike wethire mwiritu wa nyomba to no kwi atumia mathi too much ati athuri nio mamethagira eritu koguo angikorwa ni muthuri wetha mwiritu buka nikio kavesanaga instructions tondu wanake kiniteke metekanirie nginya musara angatwake metekanirie nginya waka kuruta wira uriko so who will be giving instructions do the responsibility ya kwiyethera mwiritu nigetha mu control na wose dominion otherwise mwiritu aretu ni mundu murume nekorwa muthuri waku no urenda guku frustrate tondu they are men tagatu magukinyiririe haya ni maguone kunegena ni ya mwiritu wa wire hau riu that is bad wanate mwiritu wa nyomba nginya ciana make sure nikyo twauga have your own time maria wethie riu ringana itondu tuko kwi mucio tacokanagirua tigai kune tondu riri mwiritu ni atake advantage ya tumaundu tu. Let me give you a story Barothi gai ga story no nwo ko ingi siba mbesa ga story ambesa like ka ingi ka kionereria no ngi gosa nwo ko ka reality no agi gatwe ni ndwe ni ga story na one of our friends igai ka karugano ari wa mbesa ngerekano riu akambiraga ta asiumu atiriri mutara ningi mwirai nie ni murata wa mwiritu fulani na nitwanegenania na my husband wana nitwabanga riu nginyagia ngima gutiko ruga wa mundu ekana na mwiko wake no ura wengi ekana na thaburia yake wa gutikurania na nitwekara wiki imwe. Is it okay gushare na a girlfriend wakwa ni mwire tuthiritie mweri bai tutaurania what are we carrying riu ga story gaka mwire tu uyu werirwe gukuru kwina dry spell atikire advantage ya that time koguo ni riathire ku approach muthuri na agikorwa I so fast to give him haya Barothi my wabau my wirare she was a nurse my wabau my wirare no akwaregwa ni ibase no in the dispensaries mostly kurutagwa wira ni andu wa from the same place no akwaregwa tire kai umeona fulani amekora mimba ya yake kwa description akiuria ya nani inge wala toranagia
arauga niri yao a describe ro kwani on description kai ya muthuri wakwa kana mara describe uriko kumbe it is this lady who messed kwe maundu mataceyagwa kwe maundu mataragwa mwa discuss na hale mwaruta na nguo nuwese mwaruta na nguo mwire tu nyomba ivo ore amenya mathina na mwire tu nyomba ni wamenya your weakness kogu what is he going to do akakorwa nwe kuthirwe ni nkoma she take advantage of that situation yes kogu itikirai wanaga korwa ni mwire tu ndo mutume ndukare nigetha wiki kigo kiurenda gwikia agecoka gucoka you've already emptied yourself ndiga twauga atiriri by all means barodhi tutige ku create loophole ingituma house boy athie na mutumia waku kana house girl athie na muthuri waku toni twauga kwe meciandikaga house boys na kwe atumia by the way mama ninja kwa ni house boys magakora tu muthuri yae wakuo lakini they move with even the watchmen mwondekanire guo ni go control especially mutumia go control mwikirira wa mwiritu wa wira riu wakunwa nginya ukoro kwina watho wakunwa nginya ukoro kwina watho ati ukiingia kwangu nguo nguve kinyete averu that is the shortest you can put on here iria cienge ikunike nyonyos ni yageria ku barodhi nginya ngerire turaruta wira gwetu kuria twandikitwo mawira ri tukimesa kwa dressing code I mean you can't be a teacher othiage na nguo mukato kinyete guku no gutawira hakuna mali hakuna dressing code kwa gutiga kukorete abo ati my dress my choice wekire kuringana na uria mukwandiki arenda enda wekire ikinyete kuria ndi wekire waremwa tugire thi college kindi mavere kaundu gakuga kuria mathiete go to college if the dressing cannot go to college toni turageria kuga atiriri tutirenda guku entertain kana gukurugurira gacira ka wikagire kaguo gakinyete aba kana wikagire kabande ugacoka ugataima warire muthuri abe uniri orethiuria na twauga wi mugathungita na no kwa mutumia ngite na kebeo kiundu tiko tuvetwo iveo cia kugatha ngita twetwothe so turageria gu prevent wanaoere twa ya nyomba amwe ni maugaga mimi sikuwa nataka lakini mzee aliniforce riu nikitumi turakwira wikire watho ucio nigetha wanawe put off nuone thimu yake ni yagukwira nifungurie gate tinia what else are you listening kitenda kwira rugura gate ni ndwe kingi wae karothikiririe thimu yake ni kuwira nitakuja lunch ni uguo ciukate simu aire twingi maingira bedroom cia andekani ugakora arahura macuka athia mandura no gurithi kwara no guthambia rungu na wana tutauro turatuvuthirio tukunatio kuvura niki twauga continue opening those doors continue opening kaka barodhi there is one thing I always ask atumia aria ruma bana tani tondu amoso an employee wana nini ndutaga wira by the way nuona but the question is ka utekaga how long kuvura suka yoriri kama viro vura girwa suka kitandare kiu ati ni gutwika ati we na mataka na we na ndwe how long do you take ndugure pia staidano cia bed sheet angekorwa wiki ino no korwo we mwobeku tawashuka kwa kitanda kunja vizuri igabaria rilio kagia time no gekatia utafua tutauro turia we natuo ekera kaomo na tumae no wage kuvura omonde kithindwe na tutauro twenge wana omonde wana rocio weka pare kwa ndoo ekera kunekera kurando wera ina gikunekeri rilio kagia time evore tutauro twaku I mean yageria kuga atia tiga kugeria kuonia mwire tu nyomba ku ndo mwekaga barodhi there is one thing I always tell people wana mugakora mwiyambikaniu nandu ageni makina mukora kiroko makina muria ni murire kiathi kia mwathani mwambaga kurorania it is not something that you just say yes Ndu ni ndwikira tuma wende go masuka mama no uramenya murire kiathi kia mwathani metutu ya sandaka etikete kumu gasora to mundu na mama ni masuka mara muraba mwire tu nyomba bure that is why we are talking about integrity and self respect no nginya giokoro we mundu anawe witete as much as you are busy tiga gutwika busy no ndu atuma undu aya kuriri tutokative muno yes no mwakore makiria story na muthuri waku autie bolu mwinde Matria ndo boeke ni story ukina problem wana let me tell you eri tu nyomba maragia kuringanura wa matrain wakinya nyomba we an employer ni kumuria mumeshindaje mtoto amekula ako sawa ameoga ni uguo no tiga kuambiriria kumwira ati stories ya your ex nika nyinyi wasichana wa siku hizi si yake mnafurahi tiga kuambia kuprovoke tu story ati mimi wakati nilikuwa kama wewe kwanza kuna chali mwingine alikuwa ananipenda ajia
uraria ndeto iriku na mwiritu wa nyomba na ni mwandikwa no limits, put boundaries. Mwiritu uyu angimenya no putaga boundaries atiririo tai no ndu wa gwika okaga ogekara sitting room na thimu yaku kana na TV na ndu mwaragiria jokes ile natakwa na wengi matikarirwa ati wekarage ogwa hapana mnaendelea aje nyumbani umepiga tumaundu tatu ni wega kwaria lakini tiga ku entertain topic ikarete thina riu story ino marachatina kana ati kuochaga muvira tiwe gucagia ati mwire tu ati ekarite gitiri giki aiganirite maguru guo mbiganirite mr wakwa imwe na uria turako kai na kaka muraya baba sikoko aya baba siko hama hiyo timu yenu inagongwa sana. Support Arsenal. Tiga kuenta tini to maundu toto. Yani don't try to make her so comfortable. Ariganiro kwa mwandike. Please make her always remember she is an employee. Bauni bonirenda twetekanirie ati ikaragoke muririkanagia kwa mwandike. Nini turamaba you know what watakomoba freedom weo ati wokiuga kwa we mwega. You know ateka freedom kawate mimi sipendi kuonyesha msichana wa nyumba kama ni wakazi my friend we tuithi na mbere kumutua mweruguo continue tondurenda atuika mukwande kumwande kwa ndo mutue you ako wife no problem ugaoka waga tuko interview uria wonete atumia ne mohegete tondu ndironire ni maragura tu kamera tuiho kana kahana barubu kugo ne karona handu ho gaka fix wako riu mbere ya tugakinya bau ikira sheria cia gwaku mbere yo gakinya bau no ri maregwatia ati nigakumonita mwana akini wega no ndwa security purposes but there is one thing I always tell na ninkenda kwira atumia ndani na ina twana tunini na hii kitu ili nisaidia sana ndira na kinya tene tondu sometimes mawira meto ni matumaga ndugakinya tene so that one I have no problem no ndira na kinya tene kana ria weekend ni nekana na ciana cia kwa weekend na ninage mwana wakwa na kinya kibwae no nginya ni mwandress tondu nae na muratomo wa beberwe mwana ni mwiritu wa nyomba akithiria mweri mugima atamenya mwana ni muviu tondu kenda business na ciana ukawose mwana waku undress mwana waku murorie mwana waku ai sawa egeria ko feed mwana waku na wakinya thaigire akorwa ndaitoro nigetha confirm mwana ni muriu tondu mwana orite dinasara ndonge kinya themwe wambiririe kuria ngima ambiririe gwakira ta mwana tarai muriu ru asamo bas we are also so relaxed yuga kure yani ni tura relax muno tugatigira mwire tu nyomba like it is everything oririkane ko mwandikite amanage mwana no mwana ni waku na otiye kwania mwire tu atakwa kathie you are very desperate rimwe rutaga nguo kavura mwire tu nyomba amenye ni wese kuvura rimwe ukagira kiroko kamwira nitaosha nyumba amenye ni wothambie nyumba but some of us of course no ndo amwikarire wetu we want to always be resting we let our money work but oririkane kwe undu besa icio ingiruta wira ikaruta mawira otarai mubesa no yes wow Jenny kama uga but for real house help hata avae nguo inapanguza chini kuna bwana ako kama bwana yako ni fisi ndivyo tumesema ni twauga guo twauga kwinake wanokauga matikarie aka awasaria njira cia kumusaria but all in all let me ask you barodhi ni undu gukorwa ni marugaga ngetie katuga gatwikara na mucio tai na ngeti but let me ask you kore mwire tu ugioke seductive yes ai na agenda una wamuona gundo vute buga ni wandikite futa kesho no assume you busy utina ombise barodhi no menya no ahithe white mutumite ndaumagara mwanga thithere gukorwo no muthenya omwe utajua if you are keen ukamenya let me tell you barodhi I want to tell wa mama hapa mwire tu utaboyaga rutha rwa kuthie off atikenda off day wana Sunday no arenda gwikara na ciana chunguza boyfriend ako area na no akora boyfriend ni mwanake nginya waku your son mwana kesi waku we class 8 nika mathiaga na your house ngao chunguza boyfriend anaweza kuwa area kwa kuwa nawe koro we mundu wako vingo kametho hapana kuwa agai mtoto anakufa hapo na kisima iko hapo macho imefungana hapana koro wanewe mundu sensitive wanawe ria wagia ka off we ndusokage nyomba tai Mungu ndutige mwire tu nyomba menye you can come back to the house anytime na si lazima umpigie simu tondu urasoka gwaku ni ageria kuga atia twikire ngeti wanaga korwa ei makaruga
tukauga kama tinirie fence no urai mwikiru nuona so ndirenda kwethida kwa atumia twendaga kwethida ati hata ufanye nini kama ni wa kutoka nje ni wa kutoka nje hapana kwe mweyo utangitonya akora kwina mkiria waya wa thitima ni ndai na capacity yo ya kurenga thitima koguo tiga kuga ati kama ni fisi hapana we ikira sheria cia gwaku nigetha ugakorwo wina grounds cia kuvuta mwiri tu even 6 kivwai ndano nonge mwiritu akerwarithia atondu muthuri niwe wi ngari ri mutumia ndakina ciana nini akimwandukiye nyi ko ciana icio cia nini atia wazita one day old asha ni na tutithie thibitari ni ngutigwa ngari ndorie ciana mwiri tu atonye yandikithie what is wrong yani ni agiria ngare manogire we no don't get tired no ndo nayo manoga no maracoka gukamba barothi wa ba studio no ndo ni kudole mwe no problem we rugura gasira just open the way kana ko wati ugwa ko tuvota ni agiria kuga atirire barothi tikanira uga muthuri ndabati gutwara mwiri tu thibitari apana I'm only trying to say tuikire ngeti no ndo kwe ya imetigagira ngeti that is what I mean no one so tiati mwire tu ndangitwarwa thibitari tiati wana baba watoto mati yes meno ya mundu gwitu Sara Frank alafu wanaume ni wa apana aboti hau dina hau bere ona dikenda hau ona intro no some women are lazy they can't wake their husband cook neither serve their husband yes utana uga kauduri yes kura tuika kire kiratuma atumia ingi matunyo athuria on house girls not even outsider the house girls to mutu atumia ingi ni aguta yes okay roragira wiro na ni twabecanire example yo barothi muthenya wingi turai na show aba gire twaragio boro wagitumikire kingi tuma ucunwa mundu ni twaugire atiriri kwiyeri tumeka 90% agirie ngari aruge na safu na no rerija ile tumathambagie ngari riu ngite kote gukati cost iguci ndira kwa na ngiri kenda tumandikite ngiri kenda icio ni mbeca nyingi muno atuwezi bereka gari ka wash koguo ni athambia ngari no menye nikio kuvingura ngeti to tiko kwina security koguo we umenye nwe ati kwaretwe ati kore bariria muse akavingurirwa ngari ati akerwa ni house girl dadi ushinde power na bendi akiuma nyomba we anandu na mwira mbae ati mutumia ginya gutwara kindu ngari ni ndangitwara no ni mwiri wa wira ni pereka kwa gari perekea baba yako hapo kwa boot na leo kwa perekea baba yenu no atwikire baba ya nani ni perekea baba shiko ti baba yenu atwika baba mwiri tu kwa mwandike and here comes another question Nikii kiratuma urakora iri tuigiru mareta andikwo mam na dad abati kumweta baba shiko mama shiko mam na dad cia mako ajia you know let me tell you tobu porto nini to nini to baba tiko highway to baba no menyeru karetwa kuni soothing tondu o menyete kwate mama etagwo muno abota kwegua musene ke wetagwa baba we wetagwa mama shiko I mean that has read between lines. You think I could thoma between lines, but all in all what we are saying, kwere tu nyomba maiheshima ciao. Ndokamona makejoke around na mwene musi. Ndokamona make intervene via na speeches yenyu. We have house girls who have integrity and respect. Twe arome wanakoro komwire tu nyomba ngithia inoi. He cannot. He can't. Niwese bari aigete mutumia wake na niwese respect iri akoragwa eneo. So as we talk about these issues tutirari oboro wa everything na ningwenda ku correct atumia akituate tukusema wanaume ni wale hapana umenyeru anaronwe boya na kule mtu gakuvoya twaguturia maru bai bwana yako ni mzuri kidogo hajafanya vile wengine wamefanya si wale hapana ngainu akurathimete na kanini aina kawevoke kukani wanaume si wale hata wanawake si wale tiga kwenda ku generalize tiga kusenganiria mwere wana makura hapana don't generalize waku ni waku na nikitumbira gatumia wana muthuri akauma akathie wiki ngima muthuri ucio ni waku ndukerage andu wakwa ni ndamurekirie ni wakwe guku athiire ni wa company ajia that is a prayer agawa tuka wa company urera ri
Hayo handu mandika. Ndwese ingana nwapo makorago makiuria. Turetagirira tu. Turetagirira confirm ati na kuri anja we can take care of him. So kosa no kone mamugeretie rimwe. Ciugo cia kanyua. The Bible says whatever you confess you possess. So tiga kuga wanaume ni wale hapana. Wako ni unique. Wacha wako akue unique no kimuboera kiroko. Ugage mwathani muthuri wakwa. Nwa gukoro mauma na kuri anja they have no respect. No mwathani nakuvoya wakwo mwikire kaundu kau gakugia gitio. Riu thikiriria kiria after to realize muiritu ni araova Waku na maundu maingi agakorwo no woete 90% ya mucie makambia kuhana ta mawini ngoro ya muthuri tondu muthuri mendete mundu yes mundu rama safu yani performance mundu rama recognize. Now after that performance ukarealize muiritu wa wira she's even more better than your wife. The way a friend of mine Barodi andikite a lady from Uganda na niwe say traditions cia Uganda ni ogwati we ni goturia ma na koina adure wona ogwo. So she told me kedaririkanaga kana these are the traditions. So riu mwiritu arikia gukinya that day akinyiri around 3 nake muse akinyiri around 7 akirikia kuvingura gate ugo mwiritu ai marunde akirikia kumwira karibu baba ni aracoka kamwira koti ni kweke aya agicoka akirikia gwikara ndi aramuria na kithungu riu you want tea or coffee mwiritu etire mutumia etire mwiritu na vau akimwira hii haifanyi kazi Kenya. Usihamisha Uganda acha ikae huko. Hii si ya Kenya. Akikuja wewe wacha nimshughulikie. You see ngwe atiriri men are so much led by what they see. Mwiritu ni aramba gitio muno ukona by those are very genuine wana no amu appreciate shikaimia mbiri to ni athambirie ngari wega karamwa ndai na ngoro ya anything no nwe se gaka niko gacira gakuri ndi to what is for the coming. So igeria ku put regulations twauga atiri wanakorwa aici no amauke ni mekirirwo ngeti ni mekirirwo waya kwa boteke kakorwa kuwiri yenyu ku ya misinga ikira nginya ya thitima kwa boteke kai ikira bullet proof no akora geria gutuma hii matigauke no at the end of it all no amauke. We don't deny no ameke atia no amoke lakini nawo gakorwo geretie njira cia kucio. So eri tu anyomba those few maina gatabia kau I want to tell them vendio na imwire tu anyomba dia imuviku but today I'm a wife koguo wanani no wankinye thindi ya guketha kira nekire atia ahadire koguo ndukeone we mwire tu anyomba we sirie no tura we mwire tu anyomba you also one day have a man who you call a husband. Koguo treat ya rumene uri ongienda Waku agatritwa ni ausire igaka tatajira tiriri tukirikireria. Yes. Muiritu wa wira arute wira uri kuthina wa muci tondu ngociria hau niho andu ingi matukanire. Yes. Muiritu you imagine ati na days umakora rucine niyo marathambia ngari ukarika kwagire ka na ndamba gwe kiroko ithamba guo tuko ukarigwa thiri thambita niri wire tu anyomba mara mama saa 6 ya usiku saa 6 ya usiku tondu kiroko acokia ukire 4 ngari athambia tondu nwi cia rutaga wira Nairobi in these big cities na muthuri ni auma for that koguo no nginya ukire 4 niguo aruge breakfast no wona amamire thaa 6 tondu mwe murire thaa 3 na no nginya akome athambitie indo mwe kwenyu indo itiraraga sink no wana kumugurira ndo ndumugurire ndoi ariki kuthambia ciake na cia ciana tondu wonu ici marire tene no mwe ni muguteki wa time ni mukuria kindu thaa 3 thaa 4 angikorwo kwenyu ni muriaga mwe ekwatia nducarie ndo nduikie thani ciovo ndukunikire ni akathambia kiro shuari uraramukia mwiritu ni kithaa 4 cio tuku okiri ati athambie thani iria mware nacio even you as a mother wendo ungithambia thani igire wewe uwezi osha sani mbili kusema ukweli wathambie nona so kaundu kau gagutuma tetiza wa money working mbesa hizo cia kuira ruta wira ati let money work for you that money will work excess na kaundu kama ngwenda kwira atumia arume mai ngoro ya gu appreciate niki tubwana ni dagia arume na bandi ya mbeu na muntu guondi obandaga mbeu ukamuboya mbeu ndaimanaga mbeu ndimanagwa even in the village Barodi ugagukora mundu akibanda mbembe ukimwira numya tunini ngabanda mbeu itimanagwa ndungimwira ati irai na goro
arume makwa mabana oguo. That is why ke no appreciate mwiretu waku na no akorewa na no mwendire by the way wa muri akwira ai aya sikukumbuka tulifika hapo era appreciation ere warume ni matongoragwa muno ni kiria marona so geria go control geria gutweka security ya muthuri waku no tige kuria atiriri ni ratweka security ka time muntu mugima we are not created the same no tutiombetwa undu umwe koguo na tondu tutiombetwa undu umwe nitaciari ara mauragia atiriri mtoto akivika university nitashinda kumfuata huko na ni mtu mzima mwana ni mwana wanawe barodhi bawore nironie watu retera mamu aku muthenya wingi uwe mwana na wakinya mucie niwe gucago kiurwe to maundu atita ko we mwana atire ati ni waratuga you know understand barodhi ni uramenyerera wira kana no guthaka ni mamu aku ati urakuria no nuizi ni uramenya wira oyu no nginya utuge but because you are a child to your mother no na so na tuwe tutikage ka notion kauga kuria niramu protect kai mwana nira protect mutumia wakwa ndakaji na shamba boy kai mwana my friend put all your protection measures it when desi just think ajui koguo uramwiko gutondu ajui tuyabaruga wira wa mwiretu tugiri atiriri barothi wira wa mwiretu ni wa kumanage ciana akora kwina ciana. That is the main one. Anything related to children actually ni kio giatumire mwethe kwa mwethe ndia kwira taruni ndinake tondu ciana ciakwa ni ciakorire you understand no riria maya nini na nao nakini right now me I don't have tondu ndina ciana cia ku manage kogu urehaga muiretu ni undu wa ciana uretage muiretu most times no undu wa ciana ucio ni muiretu Housegirl number 1 au kia manage ciana angikorwa wina ciana especially andora maina twana turatigwa mucige let that girl rest barodhi nkaririkana na nina nyonyo na mwana wakwa ni wangiaga na ningumuongia you understand imagine mwiretu uyu na ndai na nyonyo ya kuvenereria mwana uyu ati ndake mwinira turwimbo the whole day no way you are so inhuman ndurenda kwerewa mwiretu ni anogire angikorwa ni kuvuruka by 9 let her rest nigetha rucio ndagakuvere mwana waku piritoni amame let this girl rest koguo angikorwo wandikite mwiretu nundu wa ciana let the girl manage children only ucio ni Housegirl number 1 kwi andu wengi mandikanite taruria ni witha harire nie ciana ciakwa i secondary na ni marathoma mandike Housegirl you understand niwe ni oni category ingi ya Housegirl uyu ni mwandikite ti ati haborire ciana ciakwa nguo ciana ciakwa ni ngima matiraborirwa nguo ni maravota kwivurira ni marerugira kogu nwanka mashi responsibilities wewe utaosha nyumba mimi ati ni yetu agima ino ciana ciakwa ni ngima kogu mwiretu wakwa ni abatia thambia indo mwiretu wa nyomba ke batanja mwiretu wakwa ni abatia thie anure nguo mwiretu wa nyomba akiruga sapa iyo ni category ya yetu wakaire kogu angikorwa ni mwandikite ciana ciakwa ingima na uru nwagirie ngari tondu nuisi ndai na ciana ramanenji kogu ni mwandikite ngai ngadena atheragie compound ya gwakwa akamenyerera ngari kogu nakinya ndio mwiretu kana shamba boy niraria no forwa mwiretu wa nyomba tondu ina ciana na manage uyu mwandikite ateki care ya mucie you understand kogu ni athambie nyomba keep your compound clean ngari yakinya no agirie tondu ndai na ciana ku manage ka ti munogu by the way muthenya mugima atinda tutumawira tutu wake na ni wese kuthambia ngari ni rori yake no mundu gunthe wina Housegirl ira manage ciana akimwacheni kuwapea kazi ya gari wacha huyu msichana apumzike as early as you can ni aburuke nikio nauga anagakora tuvota kwithambiria ndani icio cienyu igiri tafuta kando kakiwa na kifuniko mwarikia kuria rusha hapo kunikira aramuka kiroko ni ageka atia ni akathambia kwina aria engi na oru category number 3 ere twa nyomba mandikitwe my security rugucio ni wa gutinda nyomba gutinda mucie kwao kageni akahando rugucio ni mubengi nyarutha ati gugagutwika mami wakwa nwauke aina right ya kumurugira atamburitie tondu ni muigite kou in case of anything she can handle no wana koguo twerewe mwiretu wakuwe umubete responsibility iriku you understand no bainde to cia iritu anyomba kumama gathathita na magaukira thaa 10 wanawe ikira iraturi ciao wanatu kuria turutaga wira mbuga ni tubesa kwa off days mbuga ni tubesa kwa nginya leave
mbuga nuthiaga mukabangana na mundu ukamwira kesho si ukuje nasikia nimechoka riu wonogete ni wira wa wabici nake unake thambirie indo no menya indo ithamba gwikigiaga giko unake thambirie nyomba na mwane tururocuru nyomba ira thambitwe let us be human ona ni personally kule jikaraga ni ngari nyingi nyoro igithambio na iritu it is true that is what people are doing na vendio mwire tu era thambia nyomba mwana arorira nierwa toka kwa gari kwanza ukuje upe mtoto maziwa like seriously na we nyomba ndungivota kuva mwana ocieria mwire tu areke kuthambia ngari ingi akwa no muvere wira wa kuthambia ngari nawe mugwatire mwana kavinda kabu areka atia no ngari ri gukine ka woshi kai you see now ingi kweyo marauga mani working for me nisi kweyo ingi mauga mani working hai ndikwa nanga magana maire niye ni kutwika inhuman just being inhuman tondu ngari eno especially maybe okoro ringi uri kwandikite ne single mom nena ngari that one is understandable no muciete wina muthuri wana kwa single mother guti mundu vota kugura ngari utangi afford per week gutwara ngari ka wash mutingenda kombera ngai ate ni muthunu ogwa kuve ngari na guturithie mbeca cia gutwara ka wash nienda kuga atiriri all in all anako ni tugire they are employees not to employers let us treat them with justice tondo ogwora mutungata wananga yai matuine ni arona koguo egeria tu anawe ku understand ko muntu ni munogu kana akora ndana bora nguo maybe she can do something else no agakora pa nguo ciesurite misuri orima na nwake okanura nwake okabura bathi nwake okamurugira na kwanja wendo enda kumenyeria kwina nguo nyingi nirio mwiraga ruge savasi no let us be human tukoro tu human by the way barodhi let us be human no twauga atiriri wacha wafanyikazi na waanjiri wakuwe kama kikundi cha kucheza mpira kila mtu namba yake mugongoni hata wale matengeraga mbuga wa mundu atengeragira reni yake na no disqualify we ndu agutengerera reni etai yaku so si ukae kwa reni yako manage your husband let the house girl manage the children okay good tugokinya hau muthenya wa umuthi na thank you nedo meli nyingi muno makiria iria mutwandikiire guku messages ni nyingi andu 249 ni kuwa ndingihota gucithoma ciothe ona ngiendaga kwe wake urauga ati kule Uganda eritu ya nyomba metanaga anti na anko mumaritwa ni seducing makinya guku Kenya tujazoea ngwajitaga baba oyara augiriria kauria yani 9k ni mingi ngamwira 9k ni mingi hapa Kenya aya kwe ando nginyagia makorago makuvete icio this is too much oyo no auga by the way Regina David ni wa confirm gari iperekwe ka wash ucio ni uvoro wama na by the way ni menda turikiririe na riri tatuthie Proverbs 31 turikiririe Proverbs iturikiririe na Proverbs 31 Proverbs 31 Proverbs 31 producer hau ni ukuririkania andu mavotage muthe niguo deadline Proverbs 31 thimo tuthie kuma verse 10 tukena divas kumtudiva tuambie ni mundu athome kuma verse 10 but nini enda tuthome verse 15 verse 15 tatuthomere verse 15 nigetha tumia matige kuona ta kugukira kiroko ku prepare breakfast it is the house girl's responsibility no haya okiraga rucini kuri 14 na nguciria ambiriirio kuraihu yambiririe 10 nikio na mera mambiririe 10 toni mutumia ngatha no mihenya we kuma 10 okay fine mutumia ngatha ri angioneka ku nigukorwo thogora wake ni ukirite muno uria wa ruru iria ndune muthuri wake ni amwihokete biu na ndari kindu kia bata ngiaga muthuri wake ni amwivoke koguo angikorwo wi mutumia ngatha nake muthuri waku agagwika atia agakwivoka ndangithii na house ngao ni akwivokete na ni agutite yes mutumia ucio matuko mothe ma muoyo wake no maundu mega ekaga muthuri we na ndangimwika uru ethaga guoya wa ng'ondu no menye kumwika nae no nginya kumu expose kwe to temptations to house ngao no akumwika nae koguo mwikaga wega na kumugitira ethaga guoya wa ng'ondu na ndigicia uguta
agacirutira wira na kio na moko make akaruta wira na moko make yes koguo please agakora wira waku ni gukira ugekara carpetire ugakorwa ni remote wana wanyota mayo getia mwiri tu nyomba tondu muthuri ni mwandikanu that is not biblical no wira waku ni urute wira ni gukirikanio kirauga yes ahana ta marikabu cia wonjoria ati marikabu cia ndwe like a merchant ship tondu athogoraga irio ciake kuma kuraya riu atumia ara marai mathuri yao irio ati tondu muthuri ndanarete no atumia ngatha na no rona bakuratuika athogoraga irio kuma kunene agauka nacio tuthie riu ahana right okiraga rucine kurio na nduma good akahe andu a nyumba okagira rucine ndwe wina nduma na tutirari horo mwiritu wa wira turari ogoro wa mutumia ngatha okiraga rucine kurio na nduma yes akahe andu ake ni ari kubarothi ni muthuri mwiritu wa nyomba mwanake wa wira acio ni wandu wake na ciana koguo breakfast ebati go prepare ni mutumia mwene mucie unless situation ndirarao atola na akagaira ndungata ciake cia airitu mawira good turekererie bau wow ukagaira ndungata ciaku cia eritu mwanga na wegwe ndungata cianake ndungata arume murarutana kuna eritu wa nyomba mukimaba instructions eritu wa nyomba mabati kuvewa instructions ni atumia nigukirikaniro kiauga ati okagira kiroko aga prepare breakfast nike barothi nigetha mekare on a round table in the morning nigetha mererewe no thie kuruta wira muna nawe no thie kuruta wira muna akina rikiria maundu make bau ucio ni mutumia ngatha koguo twauga kiroko rugama ukira ugaguri andu waku let your money continue working for you let your money continue working for you no ria muthuri akona mwiritu uyu ni aramurutira wira wega abangi amucokerie ngatho riu tutigakora twina undu wingi wa gukwira no wagukwira ukavuna uricho panda alright oh yes no akuvoya ndize kanwa turathie Miami kejo de mahizia ri kejo de mahizia Miami bati umaririkanie ni wandigire ona sata de maridi by the way no ngai no mwahokeku ndukamake otwe wa ai wagitire kionene ati kundiga gutinge muthanie gitire kionene alright kejo de maririkanie atiriri yes Farodhi wa thayo ni nominatetwo thiine wa Miruri Awards as the best digital personality of the year. Great. Ungienda kunjikiria kura kihithetano kiu kirathira umuthi thaa cia tuko thaa thita cia tuko hwaini no ratu no tukigwa as many times as possible. In fact riu ndirenda kwambiriria thaa ici nginya thaa cia tuko andu makoma koguru ni nyambe mbikari aba like 30 minutes ona thori pastor girl yendo akoro ndona aikia kura magana matano good okay 500 votes sawa ni koguo ri ni raithi kunjikiria kura tondu urabatara kunyita thimo yaku uinye *483*733 hash *483*733 anyita wetio code yakwa ni huthu muno ni 702301 702301 yes wakihinya okiri ni urero wikire number of votes ugekira votes irio urenda ucoka ugigathie proceedete ugetha ugekira koguo no mbuge 1000 votes kana irakinya matano mau negwa pastor akinya no wikire votes irio cio kwenda okay you can vote as many times kana wathi kwikire mweri ugekira votes nyingi okay Emodole, what's the name of your guest Farodhi? Does she has a YouTube channel? I would like to listen to more of her. Ni agutariria ro hau ni agutariria ro riu nyabende mutore kule Malindi. Yes. Malindi ri ndiraruguriria Mana Gardens iri hari ya Malindi guthie Marereni ni ndagika 30 koguo highway ni. Yes. Goshi producer ne kuonania hau iri ni project highway ehutĩtie highway niguo mĩgũnda ĩrĩa ĩkomeire bara koguo ũyũ nĩ mũgũnda ĩno nĩ highway neno nĩ highway koguo ũkiuma ũguo ngajura mĩtiga njĩrarĩ ũkaingĩra gwaku ona tiga ũguo haha rĩ we bara ũrakĩona gwaku nĩreciria atĩrĩrĩ barothi mũgũnda ũyũ nĩ very convenient twĩ na house girls nĩguo rĩrĩ wana mũthuri akariganĩrwo nĩ kĩndũ ndakathiĩ kũnene house girl wa mũcokere rĩu akorwo nĩ acoke arũgame wega ngĩtire wega kaenda nĩ convenient for our topic today na rĩu rĩ mũgũnda ũyũ ndũrĩ na broti nyingĩ nĩ broti 68
haya as we speak already itigarite buroti ngwiciria 48 twariko muthenya wa Saturday na tutigitie buroti 48 as we speak there is even less to dio retio mo tigete buroti less buroti ciri nigo ni ndagika thate kuma Malindi town ni cia 50 by 100 ni guteme bara ni njikire bacon haya haha bara-ini ri ni ho thitima igereire na ni ho mai magereire nwanyita thitima ri igereire haha mai na magerete thi koguo ni ona nginya mivaivo ya mai koguo mai no kuingiria thitima no kuingiria koguo ni akwira barothi wiro kawira gaka ni very convenient tondu agakura mai makiririte wa bawe mbuga no ngure machine ya kuthambia ngari ni thambagiria ini tondu water is available and electricity is available mwana ni mwire tu akwa nyomba nwanira mumikira raivizia wakwa ndaka mama gathita ni kuumia mi oh yes na no wega ngikigikiri andu atiriri mundu ndwina goro wahota kuigua hutetie bara no ina mai na thitima bici ati ni goro turendia 300 urute deposit ya kuma 50,000 guthie fata turetagia deposit ya nuthu no turona atiri no kuona 50 ndigugutigithia fata ni urikie kuriha na mieri 3 whichever deposit you give kuma 50 guthi na iguru fata ni within 3 months we murikio ko mundu uga tubesha ndirarihwo kana kiama ini na thaisi ndina 50 ngira isi 50 ndarihwo njikete ciothe fata ni urikie kuriha na mieri 3 no anyita horo ucio kundu ni kundu guthaka mugondo uyu thogora ucio ni inclusive of title deed na ni kundu guthaka na ni kundu kuraikara andu ni ibari mite mbembe koguo no wake gwa guikara no ukiorime no ugore gwa speculation no ko wi murimo urenda gwika undu guikare hau kongagira twa mamve kuo mune mwikara kithito ni ukaivara no me ningige para no wesirukanira caria njira ya kuthie Malindi tondu ingiwe ni wantigire riuka abu menyaga speculation yo mundu akari nige mugunda wothe wi highway ni ri ni ura appreciate na wana nginya we na kuria mashinani koguo nura imagine kurwa mashinani nura hike naguo wa highway naguo no appreciate vega natia koguo ri akao ni ukwenda uke inbox ida ici Saturday tuli okuo na mugunda ucio ni urathie na ihenya muno makiria because kindu kironekana ure kihana kindu gifara ina taito mai na thitima ni indo iria andu marora bara mai na thitima ciothe cia andu hamwe haya and of course ukire na taito deed ucio mundu mare mabata muno ni nyerete migunda meide Malindi but uri mugunda prime tondu we handu hetao marereni ri hau thutha ni hako na iganda cia cumbi njuri ona kiganda gia cumbi ni twithie rimwe nigetha nguoni ure cumbi uthondeka na barothi please mako mahingiriria mai ambo kurure vau wauga ni tugeka atia ni tuguthie very soon very soon no soon no go next year that is what I'm saying riu ingire nikio na kwirwo kure vau nigetha na miaka iri yathira ukaririkana ni waugire oguo mugunda ora ina broti 68 na ici tigaite broti 49 or even less no ni basically gutuma ndie ku Miami barothi ni ati kwe mundu Amana Gardens amana kwe mundu ukutukura mugunda nake akambita kuvingura nyomba that is it yes so courtesy of Golden Dream Lands and Properties Limited akorondi ukwenda kia guku na ni urakienda na ihenya tondu hauti handu heguthie wiki ithatu in the next 2 weeks hego hathirite gutete broti 49 kuri maragura igiri angi makagura ithatu tondu marakiona niki turendi uka inbox itha ici 0798 008 008 0798 008 uhurire tha ici na Kevin Amos dio muthe niki ngane gutari ne nyandikagira riri maundu haha guo mariri maundu maria ndiraria makandikwo haha guo nigetha at least igakorwo mundu akakimenya mbei yani haya koguo ri uka inbox ya 0798008008 guikiria mafu wacagura unjire na wigirira deposit tondu nijua hota gucagura unjire ukire ucoka gukire wacagurite namba twendi kindu ni oswa ni mundu wingi yo ni ungi twaririe no wacagurite gucagura ni kuigirira deposit nita mwana kioria wendaga mwiritu no akaga kumwira rira mwiritu agakorwa kiuriruo thoni akaringe thiga yani sikwa meorewa na mimi vile nilikuwa nampenda hasa ndukakike mwana kiosio ambia siku unampenda koguo ndagwikiria mafu cagura na deposit ko deposit ni gukuga no wacagura 0798008008 haya hema ndirana makiuria me diaspora mekuhota wiki akurate riu thikiriria haha uko wi diaspora ri wina andu anyume Kenya tondu gutire na online voting no matumire airtime tariu he andu mandumeire airtime mundu agandumira ngiria kanjira ikiria mundu aguvutire gaya ni andu acio maguvutire koguo ri uko no uhote gwika uguo ri ikiria mundu wanyu tubeca avutire ri ndahotana na nyumo ke hotana kabisa eni
Koguo atuauga ni Amana Gardens. Amana Gardens. All right. Wega ni uguthie maridi we. Na kuona. No yakisia gitikira broti 49 ni anga 48. Tuthiete wega. Githithie gukigwa Saturday no kathie. Kana open day. Na ni watuva namba ya gusagura. Ai. Digo ka inbox. We uka inbox gwikirie mafu tha ici 07980008 kwenda mekujithithia mafu umuthi ndatinda haha ndu toginya njike show live njika recorded shows kugu ngoretwo na show back to back umuthi kugu we gwikirie mafu na ndi ndiracoka guku respondera ndoima haha tha ici namba guku respondera na no nyende at least ukorwo party andu meguthie malindi tu no akorwo fiu kuria nyendetie malindi no wagire kamweke ni ihinda riega ria kugura highway ni mundu komeire bara mai na thitima cia handu hamwe na bara ni highway na kwina andu maraikara ku koguo ndinagote ari thoro ucio 0798008008 oro ucio korwo ri mwega na turegeria hau riu Namu kwi mundu urenda kumenya egukunyita atia kuri andu menda counseling amatire gukumenja wa bururi kuri guku nenda counseling agikuona atia he handu wonagira andu wina YouTube channel. Good. Thank you so much. Barudi wa thayo nie ni nyambaga na makomba kumera this is the time nirathingurire yakwa personal. No kwitu maundu na ikagia YouTube channels yingi na riu kuma Monday next week na bota gukorwa ngikia to maundu ru twakwa tondu the rest tiniru ni ramanenji thariri no lakini ugakuthia YouTube channel itagwa cia muciite somo wabota gukora tu video twakwa kuo as much as ni utini ni ramanenji that YouTube koguo wabota gukora ino nguru no guku Barudi wa thayo right now ni kukwina shows yakwa moto sana at every Tuesday iguku riu mbere ya ukafuata yakwa twambe turumiririe no tonio ina ni cia ruanga ni show baku beidano riu ni mingi sana koguo tuthiete wega but ongienda kunumira no numira in my Facebook page Alice Njiro Alice Njiro no gukora one nimbikaga sermons na cionthe ikuo in my Facebook page nene postaga to maundu 2020 so you can follow me in my Facebook page no ndiko muta muno no katwambe tuke guku Barudi wa thayo but meanwhile nimbese Barudi ne mundu nyitaga ndu njara riu akanyita njara na tukawa thondeka riu ndukegwe wina thina fuata mimi Facebook page na no gukora to maundu twakwa twingi muno no nwaumbariri kuvitukira namba yakwa ya thimu which is 0728 0728 536043 0728 we urathie mahenya ni undu wa kuthie Malindi nijigire ha 0728 536 043 no YouTube channel iriko let them not worry iriko so nwaunginyena na namba yakwa nwathie Facebook page Alice Njiro na maundu monte ni magukorwa my very good Irutaga Alice Wanja Njiro that is M-Pesa no letwa riakwa rio tarani ni Alice Namu niro ritwa riakwa rio tarani bau bengi ni wamburie kana ni kundu o visi guku Barudi wa thayo ni watuvere wa visi na mundu guothe ungienda tumuone tugakuonaga Fridays and Saturdays riu book na namba ya Barudi no kuma namba ya wavisi nigetha ma make appointment no ndo nayo counseling to make aga na mathaa riu tugaoke tu storm no ndo nwanginyagia riu ubangwe ugenda kubukirwa appointment kwena ura na beno ya wavisi 0718 443333 0718 nigetha ubukirwa appointment na Namu na ni Fridays and Saturdays aria mainja na ni twambiriretie ni no mwembikite na tukarikia session etikira twaranirie uthie my WhatsApp kiria twaranirie turikanie turivanie but of course Barudi wogu wamera gwikia kan deposit niyo yambagia process wananie tutingiambiriria ma counseling this is now counseling tutingiambia counseling utaribite tutingiambiriria riu ungikia immediately we start okay nambira no thie through imo invest na counseling no exactly no kehiko ne counseling no gutiri andu mamwaragiria wana investment wana kurera ciana wana wiro wa Housegirl githita rute out counseling tugwikaga nigetha mbote kumanage mwire tu yaku ya nyomba so no amente wanani na muria na gitio mu support wiro wakwa wa counseling na nwani muni supportire na kuntumira clients kuntumira ciana iria ciengatwa nundu wa mandawa ma kulevia kuntumira ciana iria ciengatwa nundu wa lesbianism na maundu mara menge ni muvuri onge
ngicokia ciana sukuru mengatitwe na makero macoke na marua. So send me clients, that is how you can support my hustle. All right. Yes. Thank you so much. Niturambirie kuya video kuguo nitureka music video shooting. Koro we muini. Barothi ni wosaga moviki kiuria kiu nwese ni wega ni aurirwe kio ngiuga ni nguka gukuria ngagukora ni na function yakwa yo viki no ntwarire Barothi wa Thayo TV live. Very good. Ona to hiki nginyo ko na mathiko rathoni ngona le muthe bothe ni tu wega na ona to uguo tu no igwa riu ni turoya nginya video cia nyimbo na no marketaga andu taru nie counselor ngaukamba ukani market like a counselor now kana mundu akorwa ina kanitha wake nwende gutariria kuri yori. Yes. All right. We do all those. Yes. So ya video ya nyimbo kugwe ko wi muini na turage shoot kindo quality kugwo na gathogora kari iguru kidogo. Of course. Tura shoot video cia 4K 4K video ndu ni mamuyoi na camera reto black magic atukire na drone kugwo ni kindo twa bawa gweta magic nwese nwombikie nja nwese ne pastor Barothi rimwe tutaragirie maundu mama gwetete magic ito magic ni ritwa kana ni oro wa red magic na black magic ni uru na Reverend Kefas. Exactly. No ni ya camera ni camera itagwo black magic. Okay. Menya ru wabo taru ko nyingi ciroka cia go stream online ni cia company ya black magic. Gadget iria turahuthira ni wega gutuma mbere we ni getha ingi ndikambiririe gwitigira no ni weka wega ni wega gwicihoera ndu akigo kiu magic tutiga gukia ciumui ndu indo icio nyingi iroka na no no ikarege gutiragia mwire raini ka magic ndu akio yagi magic. Yes. Well, thank you muno makiria hinya hau ke and make sure you have subscribed. Na thank you muno jokerie ngatho andu aya magiro YouTube ni mekuona ni goretwo ngikira video cia kuria turaheana wheelchairs aya nio maheanaga wheelchairs icio. So we thank God for you. Turaheana wheelchair banana Ruiru Gatundu South na video icio ciothe ni mekagirira ku turu nio maheanaga na video ndakondekira riu cieko cia wendi mwega ta iria ngwirire kuria Embu tugagwita muthenya ucio wingi giki gikorwitwo so soon tutinavota gugwita. Yes. So video ndakondekira ya Mutumia umwe wari ndirahire wheelchair na ndenda muone ciiko iria meka igakeria ndu tacio. Mutumia ucio atigirwo ni muthuriwe na ciana ithathatu ni tondu ni agia mwana muonje muthuri akimwira guku tuticiaraga ciana cionje. So calamities in life near the next topic. That is it. The next topic calamities that can get you in life na tiwe kwenda it's not your choice. Na towe wiki dina andu ingi muno in several cases taru history to gwikaga umuthi ya ile to colonoscopy ya atumia arĩa mena twana tuhana uguo uria matirikitwo ni athuri yao na kamwira condition tero ndire family ni ritu no anga family yanyu koguo umothie kana kugia iritu atheri utai na kamwanake riu kungu kwina mathina maingi muno andu maragerera but we thank God tondu no tuguthi tukiingagira society ni tukageria kuhumburia imwe cia kana maundu maria marathi na mbere ku na ngwiciria mundu angiingira ku ni akuona munene mutumia biyumitie mundu gathakira ciana ithathatu no mwe arabatara care yaku kia otangiuma hau otigire mundu ungi unless umurihe wega koguo nimekurira video ndabaikiria link hau link iyo niyo igutwara thini wa video na Ngai arathime mutumia ucio tondu ni kwirutira kunene muno makiria. So na kumwe twathia nginya utuku kumwe twathia nginya utuku ongira taguo ya Gatundu South ni makamiona hau tuthiete kundu utuku Ngai arori wira wa moko maku. Wow. Mutumia uyu ri uko niko turanthiete kwa mutumia ucio wateirwo ni twana tutandatu akinya kwao bado akiregwo ni brothers mwana ucio ri gati wa guku wanga bari cianyu akina tigwa bara riu kai no Ngai witu no mwehokeku na ndangithama gitiri kionene. Sure. Thank you so much. Ngena mahinda mega ugena mahinda mega na urathimwa tukirekereria nama. All right. Baba thini wa ritwa ria Jesu ni twagucokeria ngatho ni twakwambararia ni weka ni undu wa ugi uri utuvete. We are not taking any message for that is you've given us, oh dear Lord, tutiramiosa wa uguo
mwathani turagucokeria ngatho nundu wa wega waku tondu gutwika wega ugiu ni turaũ appreciate no gikinyira andu waku mwathani turavoya mwathani witikire andu aya magie undu uyu utonye thiini wao magie matu megwe the right things na make the right things ni wega mwathani nundu wa iviko iria ingikora iria disrupted nundu wa issues cia kwandikana. God, we pray that you restore them thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ara mwathani matakinyite bau twavoyo igitire na mwathani wa kirikaniro witikire kutuba ngoro cia gutunza wengine. Rathima baruthi wa thayu nundu wa mawira make mega mwathani ara mangienda kugura migunda na right now matina mbia. We are praying for financial breakthrough witikire mwathani kumava munyaka wa Jerusalemu. Twerathimithia mokori maku mwathani witikire guturathima witikire gutwambararia wana thabari cietu cia gucokaniria kuria tungikorwa tumire kirauko mwathani turavoya witikire gutugitira until Tuesday. Dear Lord, keep us safe from all evils thiini wa ritwa ria Ngai witu na ria Murio na ria Roho Mutheru. Amen, amen, amen. Well, thank you tuma na mutarani na mutarani muthomu niwe ogwo ndo ona gwicini wari ki guthoma graduation ni ya December. Oh yes, wathomagira clinical medicine and surgery. Jesu mwega riu oka ne atia na gutarana niru icio ni cio irathikania wega muno tondu kwi murwaru gugaukaga bandu ba kumuva ndawa ngamuva kiu at clinical medicine and surgery. Yes, my goodness. Okay, na no muhujia by the way. Yes, by the way, I'm a pastor of Abundant Grace Ministries kuria Embu. Yes. Aya, so thank you so much. Ngana mahida mega mwerori. Shalom. Anytime is love making time. Know the button of your life. Geria ko make when you are interesting as possible. Tutige gutua ndeto cia itunda ria uriri kana ria wendo ati ni ngoma ere wa pri ni ndu tubati gwika mbere ya ngimethia. What should we do? Kugu hena before, during and after. No ngaragu barothi thiini wa bedroom wikoragwo kiruma nginya ikombe uvinga ni uthire thiini wa kiviko ungeramuke disagree na gukunja exactly uria kwina issue ayuthi ni man directwe na merwe wega itunda riri ni riega na kwithindi rigakorwa riri abata muno but not this time.